Para alguno ongetorri lastatxabelen kanalera ongetorri aventura bataila hauetara hasi aurretik ere pare bat gauza esan nahi dizuet alde batetik mila esker nire jarraitzaileak zarete guztioi euskaraz dakizunei eta ez dakizunei ere berdin zuek gabe kanal hau ez litzatekalako berdin izango eta beste alde batetik esan nahi dut aventura bataiak izatez jokatzen diren aventura batean asko ere zaila direla izan ere kanpaina jolazten zoazela eta bataia hoiak jokatzen dituzunen zure pertsonaiak dituzten objektuak eta bileziak garatuz beste unitateak ere bere modifikazioak eta dituzte horrelakorik ez da gertatzen. Hau esan da joango gara kasu honetan eskarznizekin moldatzen garen eta gizu moduan eazten badu ondo eta ez badu erabazten soon you'll eat, and it's your favourite, stunning meat. Oi, you lot! I said stay hidden. We want to surprise the beanie kids. Make them soil their breeches when we jump out and shout, "Gotcha!" Well, here they come now, and they're all tooled up and ready to fight. Get ready, boys! I hope you're hungry, Gobbler.
fast! Running! Fast move! Get a kill on! Big stinks! The lads are ready! Let's fight! Night Goblin Simon! Ready to scrap! Goblins! Gonna kill 'em! Get out, boys! Happy to help! Please, Pilligingen! Gonna stab 'em! Goblins! On it! Warlord of 8 Peaks! Running! I'll do it! Like it! Wah! The lads are ready! Stab 'em! Grudges will be settled! Little wah! Running! Gonna kill 'em! Night Goblin Simon! Take that! Goblins! Damn Moving fast! Gobbo Spoon! Mortis, do it! Boys! Shut them out! Get out, boys! Gonna kill 'em! My brother's ready! Oh, boys! We're off! Let's do this! Moving fast! Rally! Got it! Choppers ready! Get going! Time for slaughtering! Who can we stand? I got me brother! Legging it! Eggs! Boys! Coming! Wolf Riders! Charge! Goblins! Despite! Charge! Get going! We're off! Whatever! Yes, charge! Ha-ha! Charge! Wolf Riders! Caterpillar! Moving fast! All right! Running! Goblins! No stabbing! Wolf Riders! You've got one set! Nasty skulkers! Stab 'em! Warlord of 8 Peaks! Doing it! Wah! Oh, watcha! Shifty! Fashion! Please, Gobbos! Knife him! Nice one! Rolling time! Get a kill him! Get ready on it!
Hortxegatik hasi dugu. A ber, sandiskoak nahiko ondo ibili dira, batezen hau, nahiko dute oso gorrak izan dira hau. Bueno, lagunak hau izan da dena, espero gustoko esan zaizuela, eta horrengoan gehiago hau.